obusinge bw'abakazi tindikwija kwanga habwokuba abakazi bakabani banagwa inyuma. Museveni kuyagira umukishaka taragire yunka bashija bonka utagira ngo akija yarota yagira ati bita abakazi ati babaho businge no akana ashashura ibyo abakazi bagize iki bakuzura umukishaka habwokuba taragire wenka abakazi bakabariyo nubarwana nubabatekera nubabahembazi nubabakorera buri kimwe cyona so kuyaza kure yare batisha abakazi nabo kabino mugashonko gw'abashija beine abwenki bo batakwabo opportunity nabo bakagira ki bakengirizo mu government kandi nekindi tukugira ngo akana akore kintu ekiri special abo kubitado already kikirizibwa international no kimanya na conference kaya Nairobi demand za UN zikugira ngo abakazi nibatekwa kuzo mu politics abakazi nibatekwa kuzo mu governance so we kuyizire abo ko bakaba mu ino mukishakana barwana nawe we yabitomu nkora nitwe ababiri batabategereze twatemberaho konka kucyahereze cyazo mu constitution so iki kintu cyo Museveni aretsera obusinge Museveni aretsera ahera abakazi obugabe tukaba turi entitled nkabantarment twarwa nko muhuku. It is my right from God. It is my entitlement. Muno kwara yakirebera boka abakaza kare nabone bagasha akagera ati twazo mu government tukubasa kubarekayo aboka tubetu no mukishaka nibarwana nito cyumanisa abakazi bakacestyaho ece kibatungira kuno jangu bakabatagira mukishaka bakakora imirimo yone babene bakora akata kwija kashikaha ati mwe muri y'ababere baryoko so mbwenu akariyo kurikogonayizinga ngo abakazi bakana babasa kandi ya ikibakubasa kita konka mwen kangambere nyowe tinkureba okunjera Museveni akahereza abakazi obugabe ekyo kubanza kokuba ori omukazi ori w'amani watandika kugambe wa pointing ebitashikire wagambe bishemere kukorwa iwe bakuhondo mutwe bakubinga hatu w'abakazi kungire kucyetegereza Museveni akagera tabakazi mwije ataminyeto mwije atabakozi mwije yaba leta yabarunda nko mukibo yabaza mutwe yabashitamira so hati kumukwa muri yo mukibo mu babashitamire tumukubasa kurwana bugabe bwanyu mwenyenda kubuza eminyeto mu Uganda mu ekureba ngo yerije etebekene nengaye which percentage yo kugira ngo bariyo barije beino bugeiga beinemirimo nubakora kandi barije kureka we nakwata yonka atinakobwa minister ateminyeto mbahero bwa minister hachi kibure unahurire manyangu mutabano wakutesa oba kubwa minister de ariye myaka 2 aine mansion zibiri aine zero swimming pool mweni yofu kureba matemba hari itwa batakwiba. By the way you need to know ngo negira ndege yo kureba naka kajukara umwaka bakaburuware kabigabira umwami wanje tuturahaguzira arahanga no yahatweire kunka ndi minister pan Africa mweshino gira nyoni mbandemirwe okombe kenju nanye yamane ryaho tokuzirebezo abakwiba abakutunga sente reri twabagambe bibi bakabatera umutwe bakabataho abukanye iki cyo kugamba mwene ngambera eminyeto eiba kwereza sente zezo hurezi bagambe eminyeto ebitunge bya mwene wanyu bushenyi abashomere scholarship ya State House nbanga bariyo scholarship ya State House omuru bushenyi hariyo bangaye abatahana bazishamano zimanya okay abaherze bakaza kushoma oil abantu bona omuru bushenyi abagire ukuza kushoma bya oil masters hazona abakorufayingire bushenyi mwine yo bangaye uwitoko nkore habayo bangaye eruguro kwariyo bangaye no bashango mukaplesa kamwe konka no bari abantu bona bejiro mu revenue authority mwine yo bangaye ebyo bitongore byone bijire mu sente izikuza zona mwine yo bangaye imwe abavuka banyu babushenyi hariyo bangaye bakuzagaba sente ezezi nkurira manyaki yusibiha imwe groups ezirire nizi just nepotism kandi nyenda kugambira obote ogukwaraye ebibire sente bakayibahunki nari barazibire kambwenu bakazikozaki nyonka genda naza omunanka naza obote okweruguru mu 1989 tukora constitution tinda rebire yo ankarebenjo yabereriye
ogobabe okeno good bad news okeno doko arba kaba mweto akena is back akena nuwenare akena doko nuwenare bire yenjwemo indijo yobote bakabatandikire kujombeke takahwiri konka mbwene nyonyendo jogendo kwato muhanda emyaka ejikwiha 2003 kwiha ombero bya 2013 enkumi na mukago baheza kwihaho ubaheza kwiyota muri miti emyaka 10 gihwiri nyendo jotandikire hari ninka yaho nkari yantonde ari yantonde hazorebe orebe mansion zorebe zone ejo zona kora hezo zerwa mparo zishanjeyo naroze guru naroze nusa ovuge ogendo orabe mu sango orabe mu kanyariyero rebe nango tahe n'umuntu opposition yo nogira ngo ino mwoga gwekozire umuntu nguka ya Uganda omyaka 5 na munonga kuruga rukumo rwenda kuruga 2021 Cristiano bwire bwo buturu mahati manya opposition ni ekora yabane yitegerezwa obuhuraga mahanga agagera multiparty ukagira ngo ejine government ejine opposition omu democracy opposition nekintu kikuru munonga kwe kubetaruho democracy nebetaruho abo kuba mu opposition no kuchebera government opposition eshemeye kuba nekirizibwa nekundwa kandi eroho neyetegerezwa batakubatera batakubabona bonesa batakuteka ngo nabeinazi ngo nubakurete bizibu ngo nububabi wahurira mwene nyoni ngira ngo opposition mu Uganda opposition tekagiraga opportunity gukora abo kwana hati nureba katugire ngo parliamentary mbanga iba members ba parliament opposition kubara bari nk'abantu manyana 5 nabanga hi hatabo no bakutesa kibaye han kabaye sharamaraka ababa ba parliament abarumu bene majority so ni babisinge biteso byabo by the way ekinantaka kugambira parliament zitu zikeja nizigwa bei parliament ya 9 na 6 parliament ekeri mu distinguished people abakumanye kibatwereyo abakumanye obushoborozi bwa parliament no kwine kuchebera government kuba bikore imirimo yabo 7 ya making sure ngo yabarwanisa part of them abo bagwa ito twahikayo nyoba kandwanisa nkugambira mu 2001 bakandwanisa abantaho nankogurwa kishumba barwanisa kazora barwanisa otafire twena bakani benda ngo turigeyo twabarema twabasinga 7 parliament nayo yabe inamana gayo hina kirumu tukati kirumu konkano jukaniyo baguzire miliyoni 5 kuza kwihaho constitution hatkwiha constitution yargaho bagihindura ba member ba parliament abakwija mbwenu korite yona negenda nebabusha mwenu finally eji parliament eruheje yorukureba kandi yoka nabarebire mwenu kanoba manya bakatorwama mbwenu wanyu wambarra mbwenu ngugo yaguma mwenu uko kureba wareba ninyushka kazora akurga ibingira akurga kashari heja hazaho umugenzi barije yija yasikirwa kazora yija yasikirwa tubamanya ubona ubwo byatandika kugarize nyuma hati yaguma mwenu we yaguma kashari numanya uri representing kashari I don't think you even know him. You have honorable Yaguma and honorable Nathan Itungo. Omukazi nuwohogo warga yo waza zambaro kuba abashija bawo apakaboro bayibona babere bari uko hati nyonkurebere parliament rero hanwa abakazi mawe hanga wanje bariya obwishiki buto buryo ko no bareba mwe no reba bo kikuru we kibaretsire ikibaretsire mu parliament aba member ba parliament parliament kutujwekera hati mwe nubona bo kuturira okutujwekera kwindukira okuturira abo kanyonye ndagugambira mwe niwe member first of all member parliament nwa kukizo mushara omunso mu Uganda
member wa parliament ene insurance yo kumuraguriza, member wa parliament no huraza miliyoni ziba kumutamu ngo emotoka ya miliyoni twagize rero tukashashura, member wa parliament hati baterona za miliyoni zo kuza kumuzika. Wanashiwe member wa parliament omunsomu hazokiza kureba oreba korte ya member wa parliament obuntu obuhereze S6 no bahura n'entaro za babuza qualification zabo niba itubu twazayo no hwabe nabasa questioning qualification y'omuntu konka mbwene buhereze P6 abandi tibakatembagana motoka zabo ojo obako oreba professor wa Makerere oreba doctor wa Marago ba professor abakushomesa abana bitu ba lecturers abakutwitinga oreba abakutwitinga abarwire bitu ba doctors ba professor nabakushomesa abana oreba value yabo ahihanga compared na value yobo buntu obugiro mu parliament obu ne sente ziba kutunga oreba really is in this misplaced priority. A government which cannot invest into its human resource ekintu ekikuru mu nsomu ombantu bona nabakukimanya human resource abantu government netekwa ku investinga ombantu bayo. Government egi challenge yayo nepotism, corruption na bihabyona hamwe na determination to stay in power forever, intimidation, violence and so on. Hati it cannot invest in its people by way of health, by way of education, and therefore there is nothing much we can expect from this government. Uganda ninji gerageranisa nk'abana b'Isiraeli obaruga Egypt baheza kurekurwa ku rwa Faraho bakuzan promised land orugendo rukaruriye rwe 2011 konkaruka batwara emyaka 80 nibetororo rushozo mwihamba nibetorora ahabwa mentality yabo ya slave yobuhuku, mentality yabo, attitude yabo yobuhuku bamare emyaka 80 nibetorora okusiyo bafire bona bakagwayo abakurosingire abarigire kuri tubaracwekanisa akacekanisa aho ababiri bene attitude ekwetegereza mwe n'abanya Uganda nuko muri emyaka tukatunga independence omwaka gwa 2002 konka promised land eriye ituzamu egi ihanga eriye ritungukire eriye kuza kutuyamba reka abana bitemirmo endwara tukareka kufa tukabone cyo kurya tukatunga tukarwo mboro bwanku kunobu tutukabeire tukiryo mu rushozi ntwetorora nk'abana b'Isiraeli ntwetorora nabwecyo nyeki nkugambira abanya Uganda muhindure ahantekateka abo kanyona hati ekintu government ekizireyo kushisha munonga nekintu kitweta obuntu abanya Uganda hati nemwe mbamanya muri nkore bona omuru okushabiriza emico yone gizetu yahwaho nabwe cyo nyoni mbatero muranganya buramwe mwimuke mugarikire ruhanga nuwakubasa kutujuna ebye biturumu niwe wo gunyona mbwe na amisho ngaterari Yesu niwe yakubasa kutujuna but otherwise President Museveni wito emyaka 5 nene manyangu ariyo natugambira manya harne vision manya middle economy muntu za kuba middle income country ndiyo ni kisanja hakuna mchezo is kisanja mchezo completely aboko kuba nureba achiwe waza kugera kisanja hakuna mchezo akana ati kwa kugera they can't organize in government yanje they can't endeze cabinet they can't onde cabinet y'abantu abarkepe baba kubasa mbene ubona ataho konketar cabinet yo kuri wodinga abantu abakuza kumure power nyeki nkumanya President Museveni na government ebye byo kutungura abanya Uganda ebyo kufa abanya Uganda ebya kabirgaho kare hate cyarho no kuri sabo bakumure power der na wakagumamu der wenekaye n'abanyabuzare n'abamuhereire n'abakumuhagira bona bakatunguka rero Uganda yabatsigara bona bakaba abahukube bakaba bazanabe bakaba boro bakaba bashabiriza.
webare munonga honorable Miriam Matembe ahabwo bwire bwawe na nebwambe bwatugambira kampani yo nguhine cy'abantu babasa kwegama webare munonga iyogumenoreba program ya Uganda ha myaka 5 nena izoberi twaba turi umuri Port Bell omaka ga honorable Dr. Miriam Matembe akaba ujwekeraho abantu bambara n'imyanye ndijo akozire imirimo myinji munonga nko kwijana tugambira kandi byarebere kuyantungo kwetegeka mpaka nizo bari yambuye no kampanye nguhine cyo babasa kwihamo umwanjuzi kandi umutebekana sa program nabandi ye Didia Nyakahangura paka gundo murundi mukama barindi